Irema na mikuru ya Olowasi Narok ya Kianda kaunti ya Narok igarurukite igatuika kiharo kia bara iria itumukite gatagatĩ ka ndũrĩrĩ cia Maathai na Kipsigis. Ndũrarĩ ũndũ mũhũthũ kũrĩ maabitha arĩa marekinyĩtie gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũhoreria imwana cia ndũrĩrĩ ici igĩrĩ iria cirerĩkana ciambĩrĩirie haro ino iria itigĩte mũndũ ũmwe akuĩte thutha wake kũrathwo maita matano na angĩ magatigwo na nguraro njũru. Huyu mmoja kwanza, huyu tumekuta kwa barabara, alikuwa mtu innocent, anaenda kutembelea jamii yake, lakini akawawa kifo ya kinyama. Hiyo hatuwezi kuruhusu. Maafitha a borithi magikinya gũkũ, muthuri ũyũ ararĩ ruo-inĩ rwa mũguĩ ũrĩa arathecetwo naguo na nĩo marateithĩrĩria kumũtwara thibitarĩ. Tumejaribu kuhakikisha kuwaeleza waweke amani, na shida ile iko ni kwamba wale wanapigana ni vijana wadogo, wale ambao wanatakiwa wawe shule. Sisi tunataka kuwaomba watoto wetu wacheni vita Wakale na Wamasai. Nyinyi ni binadamu moja na Mungu aliwaweka hapa na mtakuwa wasee hapa. Ikiwa kuna mtu yeyote ambaye anatumia vijana hapa kwa njia mbaya ili wasuche vita, uchunguzi utafanywa na mkono wa sheria utampata. Aikari a gũkũ rĩu makĩrutĩrwo mũkana wa kũnyitikana na matharaita o mothe marĩa marahũthĩka bara-inĩ ici. Tumeona hata wako na mishale, wako na bows and arrows, na hata tumeambiwa ya kwamba kuna mmoja ambaye ako na bunduki. Tunasema hiyo bunduki irudishwe haraka iwezekanavyo na itaenda kuchukuliwa ikiwa haitarudishwa, na hata hatutaruhusu watu kuweka silaha kwa boma zao. Lakini amani ili kuja vizuri, hawa watu watoe bunduki, amani itakuja. Hii bunduki inatumika hapa, mtu aliuawa hapa jana, wamefiatulia bunduki huko wakachoma manyumba. Tutakaa na wazee wa vijiji wa upande hii na upande hii, na pia nyinyi mfuatilie ndio tujue ni nani. Na ninawaomba pia, nimesikia nyinyi mkisema kuna askari wa upande ile nyingine ambaye ako na silaha. Kama mnajua jina mupatia wa maofficers ndio waweze kufuata. Njukanĩrĩro ici ikĩrĩkana irambĩrĩirie thutha wa ndume ya mũthuri ũmwe kũiywo na thutha wayo kuonekana ihoya rĩa mwĩkũĩrwo ũcio kũnyitwo nĩrĩo rĩrarurumũrire haro gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ici. Tulishika waisi wangapi? Wawili. Na tulikuwa tunatafuta tena waisi wengine kwa sababu Wakale wawili na nasikia labda wa Masai tena alikuwa. Sasa ile nataka kutafuta ya Masai, ndio mambo ya vijana ndio naanza. Wakati wowote mutasikia kuna wizi imefanyika, uwe mstari wa mbele ukuhakikisha kwamba huyo muizi ameshikwa. Gũkũ aikari makĩũrio maige thayũ, Commissioner wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti augĩte matirahũthĩrĩria ũndũ ũyũ na rĩu maafitha a borithi nĩ matũmĩtwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũhũra birigiceni. Tumeona ya kwamba ni lazima serikali iingie hapa kwa nguvu, kwa sababu saa hii tumeona hata watu wanapigana na mishale na wanauana. Tutaweka kafyu. Tunaelewana? Kiribotera Inooro TV, ijitagwo Gathoni Wajihia.